Ka General Executive Committee ka baar jong ka New Trap Youth Council sengkme kalashim ya karai banlet dawa na ki hinrup hongot ki MLA na ki laingot ki MP ka jela bat khandai hongot ki MDC ki badan hapo ka jela na ka banta ban pentrai kamno ya ki khat sautuli ki mat jing dawa ki ba ka seng kalashim hakane ka jingi kendo lang jong ki nangket kam ki balami khmat na ki unit circle bat ki district ka baralong hne ka sngi ka khan New Trek upna yayong Hakasi National Darbar Hall Mokhar Shillong Hakani ke jelang ke GEC kala mat phang ki mat banyatai dau Presiden Ba Peter Jelawai ringkat General Secretary Robert June Kharjarin ringkat kinangilam jong ke CEC ke jingkhat ke HYC ke GEC hakani kasngi kalong nakabanta banyatai ki mat ki baladap wanra haubana jilieu kasnam arzar khan reu barala ke balalong ha Polytechnic Maulai hakabala samru ki kot lengkdop ban pan jingmot na ki reu shampang bat ki reu pajba haswa bakaseng kan patrika mikimat ki baladap wanra hakani ke jelang te karai ka bangi shim hakane ka jelang jo ka GC mata kasni kalong bangi dawa na ka sarkar bagat patrikam ya ka inline permit ka badai ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act transpa nya pulai ba ka de patrikam hapo ka jala ka jungi namar adiming la ya ajimut badi plijumut lang lestu badai tangkane ka ain ka bala banyada ya ka jing long traisionong jong ki brio ki banabar hapo kane ka jala ka jungi namar kumbulong hadu menta kinu ki mender kiba wanrung hapo kabri nyutrap kiba syong tang dia benai ki la belong tradisional tidak kecing petrekam mikin lain permit kemud ngela khanglat ya karung kami ke jingol tradisional jung ki beri ke manabar hapo kene ke jela jungi kata kene ke jing dawa ka ba khmat te ke jing dawa ka ba ar ke jungi kalong na ka benta bakin petrekam no ya kene ka residential permit na ka benta kini ki immigrant and visitors boleh ni dawa petrekam ni kini ka residential permit kamar kumbolong ba ka jela ka jungi ka don shibun ki cikarung ki cikami kada tang ni ki entry and exit point inam la bante la kami karung kami jong ki bre ku banabar henrei la tangi don ki residential permit kamul ada ubriu burung nak anu ki cikaru kamut unum lai na ka cingsha kem na ni ki cingsha bat ki bor jong an namala tangi petrekam ya ka residential permit kamut ngila bante la kam ya ki bre IYU Lalu sa hotel, lalu sa guest house, nak kena lagi benta, kamu nilai bantai lakam, ya karung kami juga, lalu umyai leng bagi entry and exit point. Kata ni kamat kebar, kamat kebalai ni dawa bakade ban wanra, kecing kala habade bakane ka, cing peterkam ya ke work permit. Markum bolong hadu mata kecing peterkam ya ke work permit, apa kejala, kemudian ke ru kecing mutoi nam ta kitrai muluk, hari kedai pemban takum kala ekam ecam ya kibri ke mana bar. Ternyata kata orang sengaw bandawa. Naka district council ka popet ya ka labor service license kumtu naka labor department ba ka dei ban pet kerpang da ka ba kan register suano iboro kinong trai muluk kanungut kidon ba ka ai ka kam ka ba kitrai ba ka ai ka kam ka ba kimla ban trai kanungut ki skill kanungut ki unskill baladan ki bolong unskill hakicai kam ba fair kasno bon ong ba dari kamram jong ka district council ba ka labor department ba kadai ban ai ki training ke bobiang kenang ba ki briu ki banabar kini mi alat bandung kle apo beri nyotrap na kementa ki kambela beper kanir di kawai kementa wan khanglat ya kejing wan buhai sinong ki briu ki banabar da ka ba kini no ka kam ka jam chok ki trai muluk te kejing dawa sau kadai ka trading buat business permit na kementa kini ki indigenous people kanir di kementa ka bandung kamtam ka ba ku keseng ibu kecing dawa hakmat jong ka Outram Council kabalai ketika san ketika prohibition and detection of enemy transaction kanirung idawa benwarna kecing kela habade ba kenika an markum belong hadu mata tegi shimnya kene kecing petar kami ke enemy ko kecela cingi kolong ke adu kata na kementa bangite kami ke enemy katau kolong ba ka fine na kementa kene enemy kolong ke berit nang ta kata ke burden of proof kasyong ha complainant ha accused jangan tak kata ong ba kenang ba kani ka burden of proof kenang bangila ba tel kami ke binmi semua ban ong ba ke sarkar cela kani ban ora cipikala ba ka burden of proof kani burden ha accused ha complainant kata ri ka wei kamat bagi dawa kepa hindi ung dawa na ka banta ban petrekam ni kani ka state permanent citizenship Restriction Act kani ke jingdawa ke jingi kalong ba lingba kani ke sarkar ke bonora ya cut off year ka ba usnam kat dais pa nyau huai
udah belong senam or kerteng nak betak kini kubrio buat nak bar kecela supok kecela kecuni. Nama lingwah kini kamu ngilak bentip wei uta Meghalaya subject buat wei uta Bomdai Meghalaya subject. Buat kumpulan hadu menta tim simladan kata kejing proyek kabashai dan kaba tikna bentip menu uta unong senang bokura jong kecela Meghalaya. Tekrang bandan no yokat afia kerang bangintip kita ki indigenous people but kita ki state permanent citizen. Teling bang cik terekam ya kaneka kan afia komengila bandano ya ka permanent citizen registration act kabashai hapo kejala kejingi. Te kabanyau kejing tawa kejingi kedai bandano ya ka special democratic rights. Markumulong mata awai ilong kinong susunong hapo ke India boboro na kinong susunong kidani ko hapo thabur. Harai lata tang borok kinong sunong kidan ke hok thaput ikwa ba kabut bakin thap kide ban thap ka jakala jong asnong jong kenang begini ada ya kata ka political rights ki jongi bangsak ne no hagiwe pat ki hepat ibon ba asnong pok jela jongi ada ki dekhot bat kinong sunong jong gari ba ka jemriu ki support ekini ki issue kin kersan ya ka bat lada ka jemriu ka kersan don jing e ka dik moksi ban penulong ya kanu kanu ka dei tang si tangi choi si kan oe ni don se san ru hajar re la da ka jep ru hi bor hui ka shania kai ke jing kersan kai ke ti kombon ke ti kadiang matre don jing e bandawa ya kanu kanu ka an ka baniada ya ka jep ru putri ka makari ka jela jumi ku ki jing ki pin penyok ma kene LP aba wat ka mek high court la khang ban ki te ki wat ka agency kene ki penyok kene nak leng jong ka seng gila bu ka jimut jing perkhat jong ye ki strategy ki bubun ngadam kwa ban ye thulut ye ki strategy re ni de bantip ba kaban kamdi tang maka kalat ye ki dang don sibun ba ki we pat ki lat ye ki ba nak leng jong ka seng yin sa penon kam re jet ba phila ka lingan chukan sai ba kani jing ye ki bom ta ka de jing ye ki ba re phungut ki mle bat kedai pungut ki MPC persyak ki kini jing ki ka bangin ye ki menta ka di persyak ya andru pungut ki MLA jong ka Meghalaya Legislative Assembly ya borok laingut ki MP jong ka ki bami khmat ya ka jala bat ya borok kedai pungut tam ni dunan mario don ki nominated member ki bom pat don kadi persyak ya ki om ye kino ki jamru repersak yakin kane ke jingalang kan sukut ta kumne man pernah hangin na ki ilat berpilai nang cikemat kene jadi sakar na kumbang yong ba kadi ke jing yaki persak batki nikong ni keren so batki ya ka ke bang ilap kre ya ka mo rodom ya karai ke jongi ni keren so batki ngin persuthu yaki la ngin pan yaki da ka ngin pan ya ka jing kersan jongki la da kim la da nakhling jongki kini ke mele ke msi kim ai jing kersan nak liang jung sengila pan aplupai ki la jing ki punja